Vaske, čestitam od srca, pretpostavljam da nisi htio ovako završiti na ovaj način posao, ali pobjeda je pobjeda, nećemo gledati u zube. Kako se sad osjećaš? Osjećam se odlično, ovo mi je bio kao izlet do prodavnice. Možda i bolje što nije bilo bez rukavica. Bilo bez rukavica od ovog džeba bi ostao bez oka. Nego, elem, Francisco Barrio Albana Kroata. Jesi li siguran ti doći da boksuješ sa mnom, malo? Šiber ću ti napraviti na glavu. Znam da si tu. Iznesi tu masnu guzicu, a se suočimo i vidimo se u septembar odmah. Polako. Skini majicu, vidimo koga ne izgleda odmah. Skini majicu, skini. Francisco, je li dogovoren taj meč? Morate čujete što priča čovjek, pričaj, molim. Prvi put da će neko nakotirat, to ćeš biti. Septembar 6. mjesec, pružio ruku. Ja odlučujem kad. Alo! Ja sam tata. Da, dobro, vidjet ćemo. Misli da... Beograde! Žao mi je što nije duže trajalo, ali pustili smo Bakir. Hvala i vidimo se brzo, Baki. Znaš kad ću u penziju? Nikada! Jedan neponovljivi, nezamjenjivi psihopata, Vaso